Бүгінгі салқын ертелерді сізге әр вақытта да жылылық істеп, жырлар бүләк етушілер біздің қонағымызда. Біздің студиямызда даими қонақлар. Сіз енді білесіз, құрметті тамашашылар, һәм енді бүгінгі қонағымыз Мұса Жәлил исеміндегі Татар Дәулет Академия опера һәм балет театры. Абдулла Тукай исеміндегі филармония солисті, халықара конкурслар лауреаты Владимир Васильев бүгін бізде қонақта. Исәмсіз, Володя? Нешік хәлләрегіз? Әйбәт, Аллаға шүкір. Володя, сізні үтіп кеткен ұлы бейрәмнәр белән, Пасха бейрәмнәр белән құтлыйбыз. Рәхмәт. Тамашашыны да құрасым келе, Христос воскресе деп әйтәләр. Менә бәйрәмебез, зур бәйрәмебез үтті. Шынлапты көтіп күттік бұл бәйрәмні. Володя, менә біз опера жырчылары турында бик аз біләбіз. Біраз ғына, бірнеше сіз біле, өзіңіз білән таныштырып кетсәгіз еді, қойда тудығыз сіз? Опера жырчылар турында көп білесіз сіз. Сирек күрсәтәсіздер, әйтергә керек. Бәлки сирек қарыйбыздадыр, театрға ғуман сирек йөрибез. Шынлапта енді 3 жыл театрда эшлим. Енді бұл 3 жылларда көп партияларны башкардым. Аллаға шүкір, әзірлейбіз жаңа партияларны, эш бара. Yok, ғуман менә үзегез турында қойда тудығыз сіз? Қойда оқыдығыз? Білімні қойдан алдыңыз? Әлбәтте. Тудым енді мен өзім Шаллада, әнейім әтейім Зәйр районынан, Поповка ауылынан. Міне енді көп мемлекен енді 8-дір енді 9-шы жыл кетті, Қазанда тұрам. Оқып, қазір мұнда енді ғайлы, тұрмыш мұнда етеміз. Володя, өтегіз әлі, міне опер саңғаты ол юғары саңғат. Бала шақтан аңа мәхәббәт бик сирек уянадыр. Міне сіздің мәхәббәтігіз опер саңғатына қошан туды, қошан уянды, ғумен бұл ұмтылыш қошан барлыққа келді? Бірінші білімні алып, тарих бойынша оқытушы мен, бірінші білім бойынша енді оны тамамлағаш консерваторияға кіріп, мен енді 3 жыллық ілік бітіріп, аспирантураға кірдім. Шынлапта енді оперны сирек кіші аңлыйдыр деп ойлайым. Оның үшін көбірек театрға жүрерге, көбірек операларын тыңдауға керек. Біз бала шақта әлі өзімді хаттерлейм, опера театры солистлары шығыш ясый башласалар, олмасын радиода, олмасын телевизорда сөндіріп қоя едік. Енді ол менә мәхәббәт менде әлі күні уянды дейсәң була. Демек, енді сіздің менә тұра бара шулай мәхәббәт уянып кеткен. Білесіз ме, тамашашыны бит, оны матур мекен булыр шулай етіп үйретірге керек. Оны тамашашыны бірінші тапқыр алып келерге керек театрға. Екіншілей ол өзі келер. Әлбәтте. Әйе. Міне, енді біздің татар театр болып, екіншісі де жағы бар бит аның. Татар театры болып, көпірек сәхнәсінде татар операсын көрсәтергә керек. Бар алар. Жәлил операсы, Алтын шәш, Софа, міне қазір Шағыр мәхәббәтін қоябыз. Міне шуларны көбірек көрсәтергә керек. Қайда тағын көрсәтергә бізге керек, Татарстанда болмаса. Ярар. Володя, әйдәгіз мән шушы орында тоқталып, біз сіздің жырғызны тыңлап өтейік. Құрметті тамашашылар, бүгінгі студия біз қонағына сұрауларыңыз, тілеклеріңіз болса, 570-50-75 санары турында ұнытмағыз, шылтыратығыз бізге. Әліге Владимир Васильев башқаруында жыр таңлайбыз. Қосаныма мәтхия. Тарихлы, донлы ва шауқамлы, шәһәрләр бик аз бу җирдә. Мәңгелек төбәктә, көн батыш, көн чыгыш, очрашып кулкаса гөлфәргә. Туган бишегебез, торган мәркәзебез, Тукай Җәлил Сәйдәшилле. Boşqalabız, doğanlı qazanımız, mərhəbətli, məhəbbət şiiri. Tuğan bişigimiz, durğan mərkəzimiz, Tuğay Jelil, Seydeşilli. Biyik boşqalabız, doğanlı qazanımız,
merhabatli mehabat şiiri. Hoş şeşektey bulup yırak hukuklardan Görünesin büyük ey kazan Taşıy mehabetin güzel şekerine Bağlap min methiye yazan Tuğan bişigimiz, turgan merkezimiz Hukay celil seyleşilli Boşqalamız, doğanlı kazanımız Merkabetli mehabet şiiri Tuqtalmay bir günde turmuşning o'zidey Qo'ynayda qo'ynay bu qozon Saqlandirib shonni mag'rur monaringdan Dunyoga yo'llari qozon Tuğan beshigimiz, turg'on markazimiz Tuqay jelil seylashilli Boşqalamız, doğanlı kazanımız Merkabetli mehabat şiiri Tuğan beshigimiz, turgan merkezimiz Tuqay jelil seyleşilli Büyük boşqalamız, doğanlı kazanımız Merkabetli mehabat şiiri Kanlı kanlı Qozonchidan da har birimiz yuragida, har birimiz jonida. Buyuk markazimizga o'zining muhabbat hislarin Musa Jalil ismidagi Tatar davlat opera ham balet teatri solisti Vladimir Vasilyev yetkirdi. Volodya, mana bizga shiltiratuvchi da bor ekan. Alo, esamsiz, xayrli ertalar. Esamsiz, xayrli kunlar, xayrli ertalar. Esamsiz, xayrli ertalar. Vladimir, sizning g'oyila turmushingizni ko'rdim, televizordan ko'rsatganlar edim. Ko'rsatdilarmi ne? Ko'rsatdilar, qarab o'tirdim. Bek motor ettirib inim, Alloh bersa deb siylisiz. Menga shuning qadar o'xshaysiz. Motor etib o'zingizning sof tatar tilida siylashasiz. Sizga mening ishingizda zo'r o'ngishlar, g'oyila baxtli. Hammangizga esenlik, sog'lik tilasim kela. Ishingizda zo'r o'ngishlar. Siz opera bo'lsa-da, nechtir ko'ngilga kirarlik etib jiralaysiz. Sizga ishingizda, oldagi turmushingizda o'ngishlar, baxtlar tilayman. Sog' bo'ling'iz. Sog' bo'ling'iz. Keling'iz konsertlarga. Zo'r rahmat sizga. Volodya, mana opera san'ati yulduzlaridan kelsak, Maryam Rahmanqulova, Usmon Almiyevlar, Munira Bulatovlar, ular borsida xalq jiriga da shu qadar yaqin bo'lganlar, ham tarixda ular xalq jirlarini boshqarib ta qolganlar. Mana sizningcha, sizning xalq jirlaringizga qarashingiz ham endi ul umuman ahamiyati bormi aning bugun? Жырчыларыбызның бүтінібіз халық жырын қалдырмасқа тырышалар. Чүнки оннан башлайбыз біз ғұмыр бойы жырлайбыз, әни әтейден келген инде ул жырлар. Біз инде мен шәһәрдә туып, үсіп, оларын көрмәдім инде. Ну, әни әтей сөйләү буенча инде, элек бит авыл буенча өйдә Стәл қырында жүрділер бит инде. Біз оны көрмәдік инде. Хәзер юктыр инде ул, сирәктер инде авылларда. Но хәзер үзем артист буларак инде сәхнәдә җырларга тырышам, оларында калдырмаска тырышам. Безгә тагын да бер шылтырату бар диләр. Алла исәмсез. Исәмсез. Бу Казан Әнвәр япа, Владимирның әдәм белән хавар карап утырдык, иптәшем белән. Шул хәт итеп карап утырдык. Күзеннән яшьләр чыкты, әнисе белән әтисе, нинди әнисе, нинди тәрбия биргән аңа, нинди акыллар биргән. Шул хәт итеп бик мәхәббәтле, исән-сау, тигез, озын гомер итсеннәр.
әнисіне әтисіне тигіз ғұмыр берсін. Бала әни әтигізін ташламағыз. Шул хәтлі мәхәббәтлі жігітсіз. Алланың рәхмәті яусын сізге. Исен сау ішләгіз. Ішігізде оңышлар сізге. Үзегезгә дә зур рәхмәт. Менә сезнең иҗатыгызга һәм шәхсегезгә тамашачылар да битараф кала алмый икән. Үземне дә җылатасыз инде. Чынлап та дөрес әйттегез, әниемнең, әтиемнең, хатынымның, балаларымның бәхетен күрсәм, минем өчен ул бик зур сөенеч, иң зур сөенеч. Шулай әлбәттә инде гаилә бәхетеннән башка иҗатта да йөрәк, җан тыныч булырга тиеш, шулай бит. Шулай булырга тиеш. Володя, менә опера театрына килгәндә ул синтетик жанр, монда инде җырлаудан башка актерлык осталыгы да зур роль уйный. Менә без тарихта беләбез, кемдер инде бик яхшы җырлап та сәхнәдә үзенең образын тулысынча гәүдәләндерә алмый. Сезгә уйнау җиңелрәкме, әллә инде образга керүме, әллә инде җырлаумы? Biz кыланабыз инде, ул эшен беләбез, шул жагы минем өчен авыр түгел инде. Менә миңа калса, җырчының иң авыр жагы инде һәр вакыт таза булырга, сәламәт булырга. Без бит инде көн саен җырламасак та бик җалын җырлыйбыз, шуңа күрә бик зур сәламәтлек булырга тиеш инде. Икенчеләй инде иң зур сорау сүзләрне онытмаска. Инде ләкин актерлык осталыгына сезне махсус өйрәтәләр. Өйрәткәннәр хәзер инде үзебез өйрәнәбез. Һәм тормыш өйрәтә. Тормыш өйрәтә. Володя, тагын соңгы гына сорау. Кыскача гына җавап. Бүген тамашачы. Безнең вакыт шикле кызганычка каршы. Менә бүген опера театрына тамашачыны сез инде бераз әйтеп тә киттегез, ничек җәлеп итәргә. Менә шулай да ничек җәлеп итәргә? Бүген киң катлам тамашачыны. Авыр сорау инде бу. Чынлап та инде шаяртып әйтсәң, килегез концертларга, рәхәтләнеп утырырбыз дип әйтергә була. Гафу итегез, безгә Свердлов өлкәсеннән шылтыраталар. Алло, исәнмесез, хәерле иртәләр. Сәлам әйтегез, Первурашкидан, пожалуйста. Сәлам әйтәбез, ярар. Свердловскиданмы? Алейкум сәлам. Ярар. Инде сәламнарны тапшырганнар, редакторлар безгә әйтер, кемгә сәлам тапшырырга. Володя, сезгә яңа җиңүләр, яңа уңышлар һәм инде әлбәттә бәхетле иҗат гомере юлдаш булсын, насыйп булсын. Рәхмәт тамашачыга да, гаилә бәхетен, сәламәт һәм зарплата зуррак булсын дип әйтеп калдым. Ярар. Хөрмәтле тамашачылар, сез ничектер, мин инде якын анадагы премьерага опера театрына билетларны бүген үк алып куям, чөнки Володяны опера театрының сәхнәсеннән бик тә күрәсем килә. Бүгенгә инде шушы сүзләр белән, сезнең белән дүшәмбегә кадәр сау булашам. Сәламәт